Pamaila o lesi o nei mea alofa o le suenga o anganga. Fai fatasi tatou ia suenga o anganga. O le fasili o ai ua vaaisi anganga. Wa e vaaisi anganga. E te alua i sue. Se si lunga lo au pea wa e vaaisi anganga. O le suenga o anganga, o le mele o le anganga. E le aiso na tino. Hallelujah. E le aisa tino le anganga, o lono winga, a fai maila e sue le anganga. O lo inga tatou teo e sue me le ingi tino, a lai ola. Amene. O le tatou mata upu mua mua, na tatou talanoa i natura o demoni, the nature of demons. O le nā mata upu sa tauai i anganga nei, o whea e o mai e demoni. Tala noa mai. Tala noa mai. O whea. O whea o mai e. Ia, e whai mai isi o mai a nganga leanga, mai isi o mai a satani, o whea o mai ei. E whai mai isi o mai te moni. Ia, ringa o te moni e o mai te moni. O whea e o mai ei. Ia te moni. Ia, le lei malo. O le fasili le e whatatau le mta upu o te tuanai. O anganga e le aini tino. I le langi na whai e le atua ia anganga po spirits. O anganga la na whai e le atua e tau o angelu. Ina ua pa'u Lucifelo, o na whai le atua o le tangata e whai le tino. Amene. Ai ina ua pa'u Lucifelo wha mai le tuspa ia na sau Lucifelo ma mai ia angelu o le atua. O na o mai le i le langi, sau i le langi, o mai le langi. O na suila i o le ingoa Lucifelo. Iai, satani. O le ala winga la upu satani. Mai lesi satani, i lo ngoinga nga kraisi. Le li lea. Ai fa mai foi lesi fa upunga e sa le tangi ale upu sa tangi o le tau fa se o le tangata i tu wa ifua le leanga i les le accuser o le winga la le na upu e sau mai malona upu i le upu le satani ua alai na fa ingoa Lucifelo ya satani na sau la Lucifelo i lunga o ingoa ya Lucifelo. Ai o mai inge lalolangi, ua whailo ngai ngoa fau. Ia satani. Na sau la ia satani. Na sau mai angelu, o na pā u mai la ia ma angelu. O mai lo angelu i le lalolangi, i le vatetea, o lo ngā yo iei. O na ta ua la ia o nei angelu, ua avea o demoni, demons. O i ngā la o mai e ke mongi, o ke mongi la, e o mai le langi. O whea le langi. O le langi e le atua. O le ike mongi, o le upu te moni, o se lato i ngoa foi lea wha le lalo langi, ua tui nātu. O angelu. O angelu ia ua ta ua, o angelu ale te apolo, po angelu ale pouri uli, o lona winga, o le angelu luli. Wha mai lesi e li nā matu ainga. I tamalea, o le au nkai e pia whea koe whesi au. Whea tu lolon tama, alu e ki mai o vai, whamari tāna le li. O te le alu langa le ku mo le angelu luli o. Ai le loe ang tār tamalea. Ia, o le mea la ia ilo, o angelu le wata ua o mai wata o te moni. Sa le ia la te wamio, o angelu i lunga le lang. O inala e o mai angelu, o angelu fo ila, o yo te moni, o au na ia le li o nei la langi le satan.
O le atua e malamalama e tātou i le tasi tolu pa ia. Tamā o le alo o le angang pa ia. O Satani la, ina ua sau. Ua whai fo ilanga to tolu. Ua fia to tolu fo ilanga e kopi uma langa o Satani o Lucifero sa nofo ilunga o le. Sa whaile le worship ilunga le langa. Ne te maua tusia yopu. O le to tolu la Satani. O le kālako, oi malesi. Antikeriso, male. Le leite le tātou, ese le popoto nei kālesia. O le antikeriso lesi, o le manfi ai lesi, o le mea kasi. O le perfeta pepelo, o le tolu lea le te apolo. O le kālako, o le manfi ai po le antichrist, antikeriso, ma le perfeta pepelo. O le tālako la e whakaika ia mea le tamā. O le antikeriso e whakaika ia mea Iesu. A le perfeta pepelo e whakaika ia mea le anganga pa ia. O le atua la e langa tasi tolu pa ia. A o Satani e langa tasi tolu le pa ia. I lalo ae le malo le atua. O lo iei angelu o ave fe au le atua. E sau ia te oe. E sau ma mai le fe au le atua. Sau lo fo isa kangi, fai fo yanga ave fe au. O ave fe au la Satani, o le vahenga le o tatu ta ua o te moni. Amen. O te moni la, pe ona ta ua fo i. E le o tangata i o feoti. Amen. E le o tangata lau feoti. E langa o le tele o tatou, e fa mai o le aitu la sau. Au hoi le aitu. La sau. O le si fa mai. Masalo le toe ina. Lenga tangu i kua. Masalo le lo matua le o le fia fia. I le whainga o le whanau si toe ina le. Ia. Ai whawhitai o le ua maua le tatu malamalam. O si toe ina la na maliu. O la ailano i leo se ke mongi. O si lo matua, malempea de pa o mai kua pola. E le ai ele o se pusi. Amen. O le tangata ua oti. A oti a Yesu. Walu lo na nganga i le langi. Ai ale ai. E alu il parataiso lea. E ta whaataritali ai il whamasinong. O na alu la i e se oli. O mea i e ta ua tātou o itu. Ia, ele ai ni e kakaoki malako anganga. Langa ele i angelu, ia kaka ia, ia ka whai le atua. Aleluia, wakilia fwasi ngā mea, o nā tura nā te mo. O ngā luenga whai e te mo ni ia sa tātou talanoa le vai aso le nei. O ngā luenga ia, pe on tau tu Samoa e whai ngofi e lava, e tasi ia le tala tātou Samoa, o le au whatau la itu. E whae ngoa, maia, pe ke paru vai, pe ke whai kau kingi lima, e fo isi e whai kau kingi lima, o kau ki ngā, o le fia i e vari kingi lima. O isi e whai kau wheku, ia o isi e whai kau pangeka. E ese la ingoa, ese, a tātou Samoa, o le whakau la iku, e kasi a kako kare whai ngoa. Ia, o tātou malamalama fuila. O le tele o nei mea whai whapea. O le sua ngā kupe. E le tusi ngā luenga sifuru onu. Ngā lako ai Paulo ua tuli le ke mongi lea sari ken kiki le ngasau. Kaukarai kiki mai a Paulo. Whamaila i o le tala Paulo. I le suafo Yesu, te moni, aru ese. Leika ko notes. O lona winga, o le tatou malamalama lea. Na ua tuli le te moni, o ngā ika ila i o le pule o le kenkikidea. O le tele o tangata le involve i mea whake mongi maua lulunga. E kudi mai lako kama e whai lako sua ngā kupe i mea i o ke mongi, e ngai ke lako i lesi whale, pe o lesi makeki, mako o i kens. Ia, ngā o vai e fwoi lai, ka le kele o whale ke mongi ngai e. Ke lo le mō, o
O le mō, o le kele i whale o lo ke mongi da ia. O vaise si whale o lo ke mongi le mō. O le kele ia. Kele ia. O whakau si whale o lo ke mongi. Mai maila, wai ho se whale o lo ke mongi pedea. Ngā ngawhisiria kua i ke iua. A le ai se tatou malamalama i ngei mea uma. Ka ko ke fusi ke mongi ia. E ai whai flesi mara ke mongi. Ai le roa ke mongi. O le mea ngai tāua i tatou malamalama i ngei fo i mata upu. Langa whai mai le tala le tuspa ia. E le o tau tātou matangata. O lono winga. E iai le tau a whaale nganga le kupu ia kako. O iai le tau anga e tau ai tātou. Ai so se tau a e ke kaunga o tau wina o au. Ia e loa kau. Wa ale loa. Ia wai alu au mai o. Au i. Na whai tau e o tau le tusile ia pala amo. Pala amo le sau. La kule message. Ale whai tau e le isi mea e iai. O le perfecta ingo ia pala amo. Ngai e langa asing. O loa le asing e pala amo. Ia. E ke le aku la le malamalama whaale nganga o le asingi lea. Ile pe ka o perfecta. O perfecta lea. E alu le kua le si aso. Ai alu ki apolo le si aso. Ia le on sai mai. O le wo whaala o tele atu. Ngā luenga whai ia. Malona tā ua tau ai on tatou malamalama i nei mi tau. Sa ta ua le vai aso lea ia. Ngā luenga whaale te apolo al tatou atunu. Vili e mili le laura au. Oisa mili laura au ia sola. Po oisa au laura au. Ia vai. O raro tonga. O le tō lua o le whaiwhi au. Aisa mili laura au fo ia. Ua uma whamama, whamamona, whawhitai. O au. Sa uwa vai wheku fo ia ura sola. E sauro ngus pepa ia sola New Zealand. Asola kele i loa. Ia, e kōlu ame i whaenga ngu sipepo ke wawai ai. O le piko i luma, ma le piko i kua, ma le mera i whiku. Su e ar whiku. O ai la sa wawai whetu. E se si sa angasala pe iwa. Ia sola. Se si i lunga lo lima pe asa wai whetu. E wako kera la au wai whetu le ye. E le o tau ni tangata wai whetu. O tātou ua whaamamai le tu. A whapea la o e to e wawai whetu pea. A umalo le asane nei. Ua sāngai koe wawai se whetu. E saua riti a polo a mai le whetu se ia te oi. A whamai ti a polo. Whamai le tuspa ia. E mawhainga sau sa kangi whaale. A ngelu o le malamalama. O le nāla o tātou lo. O i whaalonga ia telsa. O ai a inga ma telsa. O ai la e para ai a telsa. Se si ira e lunga lo lima pea whapea e te le para ai a telsa. Ma wale kau le o lunga ko lima. O le hale me wale si ia e lunga tau a au. Ia. Toa mai a. Le la whamatalatu le tatu. E ngā waka ko malama na vaenga. Le la o la tatu mta upurun tolu. O le sueina o ti apolo. O le sueina o anganga. O le mta upurun nei. E te loa ai sue le ke mongi lai upe upea solo i okalangi. O le mta upulea e te loa ai sue angelu. Ma e loa po le anganga le sau o se angelu, po se ke mongi. E te loa ai foi, ma faufaunga o tangata. E te loa ai, ma faufaunga ngai ke ma faufau ai, pe mai le atua, pe mai ke mongi. E te loa foi, ona e awa oina, ka ngaka lai fia ia oe, ma tangata ngai aka mai, ai pe pelo le aka. Mahanga ia ke le laro i loa. E ke tisen loa ma e sueina o le anganga. Ona e whasa o lola i o le anganga. O le mea tā ua fo. A e le mana malama. Ia wa e alu
whake mongia uma mea uma. Lea. E le o mea uma langa ese ngā luenga te moni. Ese ngā luenga le tino. There are demons and there are works of the flesh. O ngā luenga le tino, ese mai te moni. A leila na fix ma ese ngā luenga le tino, o ingahe ka kalai fai te tau tu ai lalo le tatou. Mole a sound, kau bang mai fu lele i angala. A leila, o lono winga o ngā luenga le tino, o le fisiru, o tatou malama i ngā luenga le tino. O se ase whata i te inga o ngā luenga le tino. A wā ua i loa tino, ngā luenga le tino, ngā ili karatia fia. Ea? Malo, karatia 5. O lo o iai ele kele mau le Facebook, karatia 5. Kako fai kau kuspa ia. Karatia 5, o lo o lisi mai ai ngā luenga le tino. A wā ua i loa tino, ngā luenga le tino, o le faitaanga, o le murilua, o le whaamata aitu. O le poula. O ngā luenga la ia le tino, e lengi ke mongi. Ai ke whai aloa, e kalakala whai koko aloa e sa wari ke mongi. So se ngā luenga le tino, e iai te moni, o lai ua umanga o e kia, ele te volo, o satani. Ia o koulea, o le au whai kaanga, o le tau triar kou ngā luenga. A ko vai ku ka kala fia fa i de maka i de si finga e de so maka i de si finga o ko nga ruenga la vai ale ringa o le au ingupia o le ko nga ruenga fa so au vai nga la fia manga rupia o le ko nga ruenga le o le finga la nga le mea o le mea la tato e fai pa mai tu spa ia e ke le kulia nga ruenga le tino. Yo e ke kulia in that sense, ai whi mai e te whaasa taulo. You crucify whaasa taulo ngā luenga le tino, ai kuli le ke mongi. E ke whiu e whaasa kaulo le ke mongi, e re aru ese le ke mongi, e kuli le ke mongi, ai whaasa kaulo le makaiku. O le whisiri whawhenga whaasa kaulo. Ia, a wai loa ni mea whai a Yesu rungo le sa kaulo. Alu tatu mata upu. O le ale su e ngawanganga. What is discernment? Me mua o lowi loa ina o mea. Whapalangi o le perceive. O lowi loa lea e te loa i lo i tū le tino ma le tū whale nganga. O le su e inga leo nganga. Wha maile yo ane whār wha upos fuma le iwa. Leli ie wa o loa nei o oe o le perfecta. E mawhai o ngā sueanganga le tangata le whaolaina, ma le tangata temonia, ma le tangata ua kerisiano, ai ese anganga, ese mafuanga, ese winga sueanganga le tangata. A suele anganga le whaitau 5, e iei le mafuanga, e wala au le ti apolo, e sau le ti apolo, e whamatala atu rau lumanai. Me o le fortune teller. A whaitau la le kaat, e tolu mea ngata ua, o le whaitau 2, whaitau 5, ma le whaitau kāt. O le mea o le whaitau kāta o le tarot. E reo se kāroki. Tarot reading, tarot cards. A whaasa moa, o le whaipele. Wako vai me o le whaipele, wako whaalongo ngā upu, whaipele. Rango ua lewang o kong whangau ngei, Scalia Museum. O le mea o le whaipele, e whai sa moa. E kōkō le pele, ngā whai mai la ia o le tau pua. O le tau pua alai aru whangau. Whai mai le esko inga se whaamore molea, o le pua a po ara mako pua. Whai mai la ia o le whai pele, o iso i saka, kau ala ngai whai mai o le po ara ko pua, ia se koe kōkō wha po ala le mea. O le whai pelela, e pepelo. E sa wara whake, e vai a kua desi ke sianga o le whakaula iku le mea ngai, kua mai desi, e whai pele. Sura e whakari kongo ai. O ko vai a kua whakaula iku e kongo o le kā.
Ya, mai sau suipi, au ska kasi dia. O ia la aka mai check le ko. E loa langa suelenga. E ki lo leia, lona lua. O le tauina o le mea moni. Momoa le Ioane fa upatasi, fa mai ia le tala le tuspa ia. Ia tātou su ia nganga uma. Na loa la ia le mea moni. O le winga le o le matau. Lona tolu o le loa fa supernatural. O lo loa lea mai le nganga o le tua o le vaenga tonu le o le mea lofa. Pe ona taua o le discerning of spirit e mawhainga i lo tu natura ma lo tu fa supernatural. O le mea la lea i le i tu fa supernatural o lo iei le tala vo i lea i le mai o supa a. Na o mai la o li i e mai le mai ua tu wa i lano le mai i le fale tu ifo. O na whai mai la i o le tala le tuspa ia e wha malo loa tua Yesu le mai. Alai ko mumu le se awari. Whai mai le toa mumu la awari ia i latu. E le i reo ke kele la lako ko mumu. Whai pe yo kamai pi. Yesu. E te loa. E move la le mea rofa lea. Po o aia ko mumu e lai whai lang whaka uma ko mumu ya oe i le mō. E ke rangonga le leia lako ko mumu lai whai. E siri makau kia. E ke loa. E malosi la u le mea leo discernment. O ke loa le leia ka lau ko mumu ya. E halanga o wiloa. Le la ka wakunu me ke loa ai. E le i o le vaenga. E halanga e loa. E ke ia ua le fia ia lo loto. Pe ke ia ua kau alo ai o maka. E kau alo fo ionga maka. E halanga alo. E o mongi loa ke le ikalangoa. Ai whailo upu ko mumu. O solo ma le pae, e ila le pāngai ke le ki kiro iai. Mea ngai ke ia wai whai mai. O e se anguko la. O e se anguko le mea ngā o lola i wa amakalonga ika. Ai ei le mea langa whai. Ai a e loa ngai whai le suengo le nganga. E ke re koe whai mai, ka ingo ingoe. E ke re ko, e ke ia whai mai. Hai dia, o kei mai, e se... Peo kei longa ngai e si meo whare kong. Pai la swinga kau kala pe ai loa le me ka ua le ka pure. Aleluia. Whai mai la tala Yesu. I le mareko na e lua whai pue val. O nai loa le Yesu straight away. Mea lai lato loto. O le mea lofa le kei loa le mea lai loko resi. Kei loa le mea lai mga koresi. Lona lima. E loa ai mea moni. Lo le lei a mea mongi. Whamai le Roma suma tasi tolu suma le wha. Oai se na te loa le mafo whau keriso. E leanga o i le mea alofa lea. E whaali mai e ke lea tua mea o lo o ilona mafo whau. O ngai loa lea, on ta watu lea. Le mea alofa fo i lea o le sua inga o nganga. E ngā lulu e whaatasi mai si mea alofa. Ina ua whaile tato worship i le tato sauninga ne. Sa o vai atu, e iai le tangata o lo o peini mai fo i le o le misela. Peini meongi po fo i le tino a. Na ono toi vai fo i le anei le tatu sauninga. E le tangata pe i se mu mangeso. Lai mangeso fo se meo lo tino. Na o vai fo i la ia, e le tangata o lo i lo mafau. E pei kai mi lo mafau, pei speed lo mafau. E alu solo a kongo va ku e mo fa peme. A fa pela o yese si o lo mau i mea na tolu, o le upu o le mea lo fa lea. O le upu o le malama. That was word of wisdom. E se si o lo yeso na mangeso pei mumu. Po se mea nga fa pena scratch fo nga se ichi. O tonga. Le lei o tonga, si alonga lima i mea uma. Le lei tele, le tumatai lea. Le falitua le. E iei se si o lo o, i lo na mafau pe unrest fo i le lei. E pe speed uma mea uma isi taimi. E se si o maua le. E se meo iei, ma fasile tu pea. E se si whapenga. Ia lea iei fo i tangata lea. Ai ale mangeso, se mangeso i le ua pe i skai mi walangu mumu.
Au te mai si I lunga lo au. O po le aso le ia vai le. Someone is like that. O mea alofa la o le sueina o anganga. E ngā lulu e whātasi maisi mea alofa o le anganga. O le mea la lea, pei la ua u whātaitu u. Le tangata lea e ngā mangeso le 5. O lea lang whaali mai e le mea alofa o le sueina o le anganga. E le vaenga o le, e ide si vaenga o lo tino, e mafua i le mea lea, o lo liva. O le liva, e mawhai la, ona e sueina po le hale mafuanga, na mafuai, wana no utongi atu mea ia, e whata e tai le mea lea, o lo wiloa o mea lilo, e hala I mea rofa ia, e te sue, a iloa la, a ali mai la e lea tua se mea whapea. Ona e tamwhai lea te talo I lea tua, e iei se mafu, o le hale mafuanga, I se anganga na mafuai po se mea whapea, po le hale mea whapea. A e loa la o whaali mai le anganga pa ia, whapea lai involve ai se temoni. Ia o ingafa ko a whailo le deliverance. Kiliva lo. O le angala o le mata upule nei. Ia e lo le leia ia angangala iai. Whako a kiliva ai. Langa o le kelera au kiliva. E kiliva soro a koa. O isi mea o angelu rai mkuri mai le koa o kiliva e lesi. Langa o va ai ai. O isi sore e maua e kiliva e ri piuka ko uma e la ko e spei hala ke mongia uma me uma e le ke mongia me uma e ala nga alu fa penga ma so nga alu lesi ava o le swafo Yesu au lisi kaimi o la kuri le swafo Yesu o le angelu le ai lo nga tisende leia ia ka kolola ia po le nganga o le tua po le nganga oi po le ki apolo lai ula vale mai e lo ai le mea moni e lo ai le nganga lo fai se mea lo naono reveals the motives e te lo le leia ia ma fofonga o lesi lo na fitu ia e lo ai lo te moni pe o tato mata upu nei o le la tato fai tau le ngaluenga sfuru ono lo ia iau notes la tato fai tau whaatasi ai, e mangai lo on sai mai fai tau tato tusilea ngai ei nā tato wawai ai, ia o lea fo wailunga ia tato fai tau whaatasi ia, o atu I mātou le talo, o na whatai ai lea, mai mātou le tasi au na teine, ua iai lea itu wawalo, ua na maua o loa tele, maona iana walo anga, ia se kako whamakalakala lai fai upui. O atu la Paulo ma lau apostolo, o ako fai lako fonka kalo. Ai fai mai, e o atu, ai fai kawi malea, male kenye o le au teine, o lo iai lea itu wawalo. O le itu wawalo lea, leta ua whaperetania o le divination. O le aiku lea lako ai fai mai, ia, o le vaiaso lea. E iei le mea lea la mai. O le sikaka e fia sua le tōlua. E halua la le si sua le iku vavalo. Whamailo le iku vavalo. O lo tōlua lea la sauru vai aso lea. Au wala te popole. A mai se e 5 se lau tāla. A whape ke manga oai vave mai alo ko lua. E ongo se lau. A whape le o lava lau kupe. A whapea lai le o lava lau kupe. Ia, ai manga o whako a mau ar kausanga fōurau. Ia, e pa ura ar kau ka manga. E le koe popole te nisi koe ngā kakalo lea. Lea ngai kei loa. Nga le whai ka ngakari mea lea. E halua su. O le mea la ngā rwhiwhinge, e kenye si kenye rea. O si kenye kalavou, kenye rea. Ai kenye rea, e whai ngā ruenga mo re awari I rai, lai e sa whawhai mai, ngā re keu kupe ala ko mea rai whai. Whai upas fulfitu ia, oa whe muri ai o ia Paulo, ma I mātou, ma ala, ma langa o whape ane, o au auna nei tangata le tua sirisiri ese, la tau te tā lai mai ia te I mātou, le ala, o le ola. Survalu?
ua ti ngā Paulo, ua whāli watu, ma whai atu lea itu. Alu ia I whafo ia te ia, o nā alua I leo o ia I whafo, I lea lawa I tu asu. Kako, mata le whai upule sfulu valu. Whai mai ua whape atu Paulo, ua sau le whinya lea, ua muri a Paulo, ma ua so le karanga o Paulo. O na whai atu lea, ua mai ua ti ngā Paulo. E kilo, o le mengi o le discernment, e vave I alo wika. E oso ai le ika, a e ika la, e ki le ika le tangata, e ke ika I le anganga, la I kua le kangaka. Wha mai la le whai upu lea, ua whai atu lea o Paulo I lea. Oi! Wha mai ua whai atu Paulo I lea itu. O le kangaka la le ilo le mea lea. E ke re kau ma le aiku. A le whainga leo upu si kangaka la ke ika ia. Wha mai inga karangoa Paulo I le aiku. E le I karangoa I kengi. O na whai atu leo Paulo le suafo Yesu alu I fafo. E whawhenga ilo e Paulo le melea. O le discernment. A umalolanga e iloanga suainga o le anganga. Sorry. Whako a whailo le deliverance. O aso la. Na whaile matou whono. Mako staff meeting le vai aso lea. Kalangoa ila I le matou evaluation o mata upu lea. Mai la tala mako staff. O ruta. Mai tala ruta. Ki mako fo kako kuri ngā ke mongi desi aso. Sa ia ila le aso mako kuri. Sau la le teine lea. O le teine talavau fo. Matou te talo ila. O ki tira aku le teine lea. O kangi ke mongi la I le teine lea. E whawhenga uiloa. E te iloa I mata. Whaso soro I tua ili tatou mtau. O wā kui mako se teine lea. O kae mo le ke mongi le iai. O ele iai se kaimi o ke whamatala I se teine lea le te moni. O whai atu. So mai. O le suafo Yesu. O le akuli uma ke mongi. O le keine lale. Ele kasi se ke mongi. O ka mo le ke mongi. Sexual abuse, sexual immorality was the biggest demon. Ngai tu tonu sta mai ta ile talavou. E fa pe ko lima. Ai lele le kengi. Andu ai lunga, lele fa pe. Paka kuma yo. Oise mana, oise si o ava no se si fata ta ia tu ele mele. O le mea sao. Nga lele le kenye lea. Ai whaali mai le tua. O le anganga o le sexual immorality. Ma koi abuse. Wai si teine lea I le aitu o le prostitution. O le aitu o le kele yo. O ikunga ye. Ai whaftai le tua na whasa o loto si teine lea. E se la tau, o le mea la whapenga le tupui. Wai lofo e ia, o li, waru ese le tatu whaitau sfulu iwa, ia. Whaitau, lua sfulu. Ua le la vavai leo I la tau e whaitau. Hallelujah. Ia, le la whaitau atu, le la whamatalatu. O le mele o kupui, ma kua I lefi, o le mele ang whalifui ei Paulo Masila. O le tupe, ua lefi fia I la tau e onga lako whakau la iku ia. O le keimi lea ua poloka le kupe. Lo iei tatou Samoan notes, pe amnau I notes lo iei. Ia, o se ata atoanga o le mele. O le fasili lona lua, ai se ae tāu ai o na sue nganga, mua o le mea lofa. O le mea lofa na mai le tua. O ai mana o le nei mea lofa. Fa mai Paulo ia tau nau I mea lofa. Fa le nganga. Mua ko nito sulfa. O le mea lofa fo ilale nei. E te maua le mea lofa lea, e ala I le talo ma le fa e atu o lima, e ala I lo nau, ma le ala I lo fa tino ina e kupule, ma wekle le mea lofa nei mo oe a. Lona lua, e te tau tatu whaia langa o I, e iloa ai manatu o le loto.
E te me so ngasasa le si matua la tu whanau. Ai e loa ngai discern me ngai sa whaingai kamiki. E le kai anga e so ngawhaia. Amen. E iei te me sa o mai le whanau ma fatia mai. Ai te taunga e discerninga, po lale mela e koufuru e tamiti. Langa o le tele o whanau o tangata Samoa, e iei le mawhau leo le Samoa, a whai atu lo le upu e sanga to e tali mai. E awala koe kari mai, ai sa whai pēr kamakikire aiku. You must understand, o le mea alofa lea, o le fisosoangi e ainga, fisosoangi e le lua wāwhale ungali, o le fisosoangi e lo wāmalau whanau. O le si taimi on the other side, e mawhai anga whai ke mongia mea ka maiki, ai laku hao e mai, ia okay, ngai le lei. Sole, e le lei. Su e po le har ke mongi la iai. Ia i loa el tangata le mea mwhai o na whaariali mea nā. O le suenga la o nganga, ia te tau on tatou i loa ina, e tāua e iei fo i taimi e se ei le suenga o nganga, e se ei le tatou, there are wrong discernment. Hallelujah. E se fasila se whiwhai. You get the water there. O le fasili e whaafela o suenganga, whaafea o nga lue ia le sueina o nganga, e nga lue lea i lo whai ma le training ma whai so. O le tatou mata upu le whai le aso nei ma le nei tai au. O le whai tatou aonga, o te le o launga i le aso nei. O le whai tatou aonga, this is training. A umala, a yelo nau ta inga e te ngā ioia i nei mea lofa, because this will lead to deliverance. A uma e ke laku lofa, ima ngai e kele mako saunginga, ia kongi whapea o e le koe whai. E le kai work ia o ele mea lea. E te tau o nā o ina, whaatino se ia become part of you. Hallelujah. E te tau foi o na e loa ma e langona e lo tino. O le tele lao taimi, e mawhainga e loa foi le tangata po le a mea lai lato mawhauwhaunga. Le la tatu whaasolo le vaenga e wha. Whawhenga wha o ngāle mea lofa nei. How do you really discern? Mua o mata. There are 5 senses. E 5 ia vaenga lo tangata. E te kongeki ai le will ma le lalolangi lai whafu. O mata, o lo wisu, o talinga, o lau taste, ma lau touch. E 5, ngau mamla mai tatou. Tatou wawa aila, i le whao ngā ina o le mea alofa le nei, pe whawhea ona whai. Mua, e te discern masu e nganga, e ala lea i o mata. Na whai le sauninga le o tea, na ofisili le tatou English service. Se si ilunga loa ao pea whaina e sau ilunga i se vala au i se taimi, ai o whai atu ia te oe, can you look at me? Te lo taimi, e leo kaimi umba. E ei taimi o te whai li tangata, tilo mai a te au. E alanga o whai li tangata e tilo mai a te au. E lo ai li tangata, mai lo ai pe o iengi ke mongi. Po le hale mea lai mawhatia e li tangata e sau. O whai atu lai a te oe, tilo mai a te au. Ia e le whapeo la kusu e iengi ke mongi a te oe. Langa o le tau mwhai, ia fofo se whawhita uli i taimi o wala au. Amen? So se tangata fo i lai whai ala mea, e te taunga i loa o mata. Oso la, sa whai lau mea lau a onga i le mea leo le whai el kise. E le i maua la sa o tusi pasi le whai el tise. Langa sa o ma pisi ma Helen whai ma ngaluenga i la fo yaso e whai ele a inga i le tau. Na umai la ua onga. Au ngau a lang o whaife au. Ai sa umana o a i le mele o whai el kise. Ia ngaka ia le ngā o whai el tise. O le whai el kise la, a e alu e whai se masingi a se ainga po se washing machine, po se posa aisa. A vili mai se, masangi la vili mai le tangata, se saua wha mole e whai, ia o te alatu la,
Le mea mua ke whai ngā o mai lea onga lea. Au e te latu loa, ka lepe loa le masingi e se ainga. E ke laku, e se singa ha onga whapea peo. Whai rikise. E te latu. E kilo mua lea i e o maka. Ma e te sen po lale mea lai ngā mafu ai le mai o le masingi lea, masingi ka mea. O le tele o taimi o te aluai. Ai mai se ngai lo mātutua matoi inga. E vili mai, ala kong kai o le kola au. Ke le lau kai ke laku. O la e sau silo makua, o lua vai asu e leo koe whasikanga mea. O pēle mako masiu ke le iloa. Ia o ke laku loa au kilo wapea. O ka vea ku, o la e off le ki o le switch o le pao. Ia o whatu le lo matua. O lau se i whare ase e whai au. O le tele la o tangata. O ka ngaka i le out there tradespeople. Ma sau lesi e li i palama last week. E whai na mako renovation na whai. E le i a makaranga luenga o whatu. Ia toi aru sa o ane menga sa wai. E le o le tangata sa e whai ala matua. O le kele o por kikia. O whatu le lo matua. Ia o lau masingi. Wai le ki lea. Ka hoi ki lalo. Wai le lo maku. Oh, thank you. Po le telo tangata i le industry lea. E i loa ku role meanga. Ia ka lepe male le masingi. Ka lepe akua. Le lua i kula. Whai maisi lo makua. Ia ngā le varse lau le la. A le la whapa akur kau lau pili le. Fikse lau ka la le la fikse le. Ai le hea ngā le switch alanga pe. You look in your eyes. If you are to discern ia ke mongi, ke wawa ai kangaka, wawa ai lako maka. O le si tangata, e le o le shai ala inga musa kilo mai ake, e se ake e karangoa koa, e karangoa wha au kafa whape iau. E ke karangoa koa e... O le tele o taimi whape ngā o ke mongi. E leo whape o ke mongi la e ola i tutonu. Ai e ke mongi ngai wha affect ai fōlinga o tangata. O te tari tonu i whai inga le nei le sona. I'm sure la kako wawa ai leima ia i o matapea o tala no atu ia te oe. Ai e isi taimi, e alo fo i o maka. E alo o mata te tala no i lesi. O isi kaimi, e alanga alo, langa i eike mongi ngai whaalawe ia te oe. O lesi kaka pi wha maangai ia, ngā rei karakarangoa. Yo ma wala ma Helen, ya makan go. Ai tu ai ana be Ya esiaki la. Po maka olis, po maka. Pe wala vai ele maka pu. O mata, langa o mata. E ke loa ku ke mongi maka oisi. E isi taimi te vai atu isi wo vai ai. E kilo mai la ki kilo sao mai ke mongi ake. You can see that. In the physical side, e masangi o ai tangata pe wakau pe falling o sama falling. When I see that, I know the spirit of violence. E leo whapela e a sama mamaka. This is discerning. Ia e loa po se mai. O ifoi. E te loa ai se mai i le tino le tangata. You can look for metus pa ia o mata o le ala le. This is the way to the world out there. A pong samata. Wa le ilo le mea. Amen. O tau lai au ngali alu o atu lo le whale. Koe wawa ai les le leia le si maka o lesi. Pe kei loa se mere maka o le ringa. Le ai ele o le vaenga na. So you can look in the eyes. Whamaile te talo a Paulo le Efeso, mo mua le whaupasuma le walu, o te talo mo o tau Efeso, ia te talo o tau mata whaleanganga. O whai atu e whai tau le tala ia pala amo, kako malamalama uma ia pala amo, o pala amo. O le profeta le maali fo ia ngā mio, e kerisiango isi aso, aere kerisiango isi aso. O le noti o le profeta le pala amo. Anu lo pala amo le isi aso. Ua vili mai ele kupu, pala amo, se saua,
O ke manga o ia ki oe e ke pero whekange ma whekuu. Sau e whekuu Israel. Whamai tala pala amo. O ke rea lako. Whamai tala tupo pala ko. E lima afe le lako kongi ai oe pesa. I le upu parangi, I will give you a handsome envelope if you come. Ia fia roma tu whekare. Alu roma pala amo. Laku pala amo. Whamai tala kupu. O ke manga oe ke wheku ua Israel. Ke loa upu. E mawhainga e whetu ua tangata i upu. O tele lao tangata. O rai ka milo male wheku. Ai ke ti sen lo le wheku la iai. Whasa o loko lo tangata. Whamai tala pala amo. Lau sunga tupu. E le mawhainga o wheku ua Israel. Langa o kangaka manguia. E te sauro i le tua o oe o tangata manuia. A whai mai la upu wheku ua lesi. Whai iai. E kere whainga e wheku ua. Whai o ke le ka lia o wheku. A e laku ni o e whamai kala lesi po. Ai e whai sang tala ia te oe e le mai le tua. Whai iai. I don't receive your words. Langa sa ua whetu ia te oe. O le mea la o tupu. Ua whaakolu ngā whaakulu kupure a pala amo. Ai laku alkala pala amo e whamanguia Israel. Mai tala pala amo. O te le whaia se upu. E le i whai mai eile tua ia te au i whai. Ika kupu. Mai la i o le tala lea. O na alu la i o apu pala amo. O le alu atu. Ai laku malanga asingi. Tau loa le tala lea. Malama mai tatu. E se loa le tala lea. Se whamakara ku pēra ngau si tātou, e le i whārunga kara le asingi pala. I ke ua iei sau asingi. Po sau mai le whare se i tulou. Langa ele mea kupu, le mea lea. Ala tulou al kamo apera amo. Ala kuro pala amo malanga asingi. Laku kilo aku le asingi. Lai tū mara angelu. Le leila al tisen ia fiu ala i o pala amo ea. A mera asingi o kere fiadu. Sasa lo e pala mora asi. Kau ara ka hoso no se asi. Famai era asi ia pala. Anu ko e ruaku. Ai poroka fo. Fa kolu le famai kara la ala asi kau kara lo ngala asi. Teilo taimi. Ka ko son ka sasa asi. Sasa ku ala fangau, sasa ku roko lua, sasa ku rea e alu fanga ruenga sasa ka sasa. E ala nga sasa asingir ka ngaka. Langa laile o pupula nga maka whalenga. E ke pupula loa. Nga e loa loa. E leo le asingi le problem. E leo le angelu le problem. You are the problem. Pea ngai lesi hau e lesi. Asua e. O e ha le problem. Se vai whalera rau asingi. Whai mai la i o le tala tuspa ia. Ona whaatau tala i le tua le asingi. Ai whaapupula e le tua mata o pala amo. Ia tātou te talo la, ia whaapupula e le tua tātou mata. E isi kei me ke laku la kau whai ale me se, whaapea o e lelei, ai le lelei. Tā ua lal tātou i loa o mea ia. E isi kei me o angelu mea ke vai e. Lona lua, i lau vai, oio le mea le vai. E te loa atu ia mea whapena. O lona lua lau whalongo. O ai e whaisanga masini whalongo ho i le longkari. Ia, e leise mea o iei pia isau masini. E le lei ai le o le whalongo na le tarno ai, o le whalongo whalenganga. O tato loa le tusia Samuel, o tato loa le tala ia Eli, ma Samuel, ia la le whaitawina le tala lea. A se i whamatalatu le men kupure a il mea lea. Ina ua whanau Samuel. Mai ua matua Samuel, ala tūra lon tina awe le farsa. A le farsa, la ngofo ai le whaiwhi au ingo ia Eli. O Eli, e ila na whanau, o le amio leanga i o lang whangau. Amio leanga, o le whangau a Eli, tau le tuspa ia, o le whanau o Pelaya. The sons of Pelaya. O le vaiaso lea, la kako vava ai winga o ke mongi. Ma e ilo ai na te sen ko ngā mengi o winga o ke mongi. Sa ke mongi a rara whanga o whaiwhi au. O hau rara whaiwhi au. O lo iei fo i whaiwhi au iei.
E mawhai fo inga oso ke mongi ka ko whangau. Amen. E ke mongi a fo isi whangau whawhiau. Ai a e loa la, e ke le poa la loa kari. Ai ke tulia le ke mongi ngai e iai. O le whawhiau la lea. Whamai tala tuspa ia. O whai atu le Samuel. Eli. O le ane mea ngai ke mga oi. Whalongo aku ia Samuel. Lai tau tala mai le atua. Whakolua, whamai tala Eli. A e toi whalongo tu loa. Ua whala au mai. O ngai whaile i le atua. Sau noa po le ane mea te. O loo. Whetalai atu loo. O le whalongo la lenga whango Samuel. O le whalongo whalenganga. O le mela i tāua i a tātou. A whai au fuafuanga leo langa. In your decision making, you got to hear the voice of God. E sewhia iau kupe. E sewhia ilo uru ki ngā. E sewhia ilo wika fua i lesi. E sewhia ilo stress. E sewhia ilo depressed. E alanga mawhakia lesi. O langa lala to te leo whaalongo. E le mawhainga whaalongo. Ma discern le mea taunga whai. Hallelujah. Lona tolu. O le whamail tala le tusia eskielu ma tusia ma le perfecta le ia Elia, Isaia. Ke le yo examples whapea, yo la le kou fru mea ia. Ai mawhai ona e whaalongoina ia nganga lai. Eisa si eisa na fasili fi whai. Ok, ia tatou. Ia leo te umil tatou mtau. O areas lange e mwhainga e whaalongo ina pe a whaile deliverance. E mwhainga e whaalongo se leo. E iei taime te whaalongo ai se leo. A whaisau perfetanga. E mwhainga e whaalongo i leo. E ei la taime te whaalongo i le leo. E le physical, you can't hear it physically. But e mwhainga e whaalongo i le leo in the spiritual realm. A e whaalongo la i leo. E iei taime, po e whatai ta inga. E taime o te talo i tangata. I ke o whaalongo aku i kua, lai kangi, I can hear someone cry. You following this? E ke whaalongo, e iei fo i lesi problem, le tātou te whaalongo i whamai, o i lai, wa awe whale mai, i whamai, they can hear voices. E iei voices e mwhainga whaalongo ai, o voice o ke mongi. Ai taimi la o le deliverance, e mwhainga o whaalongo ina, ai da, o leo o whaalongo iei, sa o whaalongo i leo kakai kangi. A whapela o te talo po se whatai ta inga, o te talo mo te mai taile luma i, ai o whalongo i se leo tangi. E uila inga o le whalongo le tino, ai mawhainga o whalongo le tangi, o le mea lai whai, o ke whisili le anganga pa ia lao te talo, o le hale winga o le tangi lea. E mawhailanga whaali, e iei le tangatanga apiusinga si teine lea. O lo o iei la le ke mongi lea, e makua i mawhakia o ila no uloa le la ia le tangi la o whalongo. Discern through hearing. A o te talo la ia e pasa o arke monginga. A e le iloa la whalongo ia e uma wheku uaku resi ke mongi wheku uaku wa e le iloa ko inga ke mongi la i wheku. A e le o sa o ale alu ke mongi la ingo. Amen. A kolo ala le whalongo te moni. Ia e tāua fo ia ko inga mea. Wow, ok kako. O lona tolu, o lo tofo, lo taste. Maltus pa ia taste and see that the Lord is good. O le tusia le eskielu o le matau pa tolu fai upue, o lo ta uai le mea lea o fai le atua ia eskielu. Eskielu o te mga o e kialu e fai kaurkus pa ia. A e fai taurus pa ia, e iei taime e te whaitau, ai ke whaalongo aku, o sumalie pe o se hani le kuspa ia. I already share about seeing, you have to look at people and discern. O mga tala no atu lau whaalongo. A le mea lale wei kako, o le taste. E kei loa o lo iei ke mongi, e kei kaime ke ia wai whaalongo aku. Wai whaalongo kua e se alau taste i lo ngutu, lo fonga. You can taste the presence of demons. Lisa, you will experience any of these things. You will experience, especially by development in manofane. Ona e loa la ia. E ke tastinga foi.
Ia le mea lea o le sweet, ke ia wa ko i sweet ali. Ia ele o le dessert la le la fai. Ai ke loa, something is really good. It's a positive taste. It's to do with the spirit, the presence of God. Mai just pa ia, o le mea iai le mamalu le atua, o loo iai le fia. It's joy. You can taste this type of things. E tā ua fo ila, fa mai tala le o loo iai fo le Ioane, lo iai uma ia tua i ngā tusi ia. O le mea lalo na whā, o le mea leo le manongi, o le smell. Sa whaila u whamatalanga. Sa iai le conference ngā whaitarua i neia i tatou kalesia. Sa o iai lai luma i, tutalo la i e mo se tasi, tere i o tangata sa whaile wala au. Ai saule si whawhingi. E la le whawhingi sa wali mai. E leo se whingi o tatou kalesia. Pe se whingi pe roku se mea o kairupo whi roko i le whingi. Whai mai le tara le whine. Whai whi au. Se whamole e mwhai anga ngā kāonga o ka ua. E whai anga kāo lo ofisa se e. Whai lau tala le sauninga le anga tenei. Ua makua i o fia mo konga le nguko te whingere. Se tu lo ala o ka sa o ale o whai. I really wanted to hit her mouth. Of course, if I sang a whai ngā mea. Ke ua laku se kalai. Ua moko te whai au le. Ne ngoko siro makua le ngā laku. O le whawhine fo le whai lau tala. E le se whinga Samoa. O na whaali mai la i e le atua. Ia te au. O le maka ngā i o mea whaali mai le ngangpa ia. I le whinge le. O le whinge le sau i. O le whinge me uli. I e ka upe ia si. Sau la i e tala no mea. And I rebuke the spirit. And I saw some really ugly stuff. It's all about sexual immorality. Really ugly sexual sins. I saw. O le anganga la le ngova ile finye lea. It's a spirit of perversion. Makua pera. Wala wala ngam kau. Ngakala. But my point is, you can smell. I saula ma le smell siftina lea. O te lo fai atu la le anga ka whapea. O le mafuanga le nga mai le tua me alofa ia. E whasa o loko i kangaka. Amen. Ele o su e fo i la po ai e make ai le ai. E mana o ele e whasa o loto i e tangata whapea. O whai atu la i le nganga le, o whetu le nganga le. Ia ngā kifa ko ale si whinye malu a. But o mea ia ngai loa mai. Makua i le maa ngai a. A o le mea la o whai le mea le o le manongi smell. Makua i le sau o le smell. Wai meo mea ai fo i ua kua i mafua. Pe ngā le smell na sau. E le whapea fo i la o smell uma. E mafu. E la ngai ska ka i medical condition la inga mai a. Ngai i le taste e mwhainga e whai akua e sia fo i the smell whapenga. Sometimes to do with the liver, sometimes the SML medical, so it's not that. I ke wai whapea, o so se ka ngaka le mangai le mangongi. Not everybody with a bad smell has a demon. That's an example of a bitter, real, filthy smell that smells of demons. O le tamaloa ua maliu o le whai evangelia New Zealand o ia Pursa Priski. O le tamaloa le so se taimia whamailang tala. Can you smell le o saule manongi o le ua lewang mako o so i anga meeting ia so lai o kilangi. Sa ma New Zealand. Makua i ke ia wai whaalonga kurupoku. Ua makua i whangu sau a kore mea. Ke lau isi ke mo ke wakuia Helen po o spray fo ilanga special cologne nga o ia le special perfume nga ai le ai. Ua e smell nga ilona ia. This is the Holy Spirit. So when you discern by smell, ki whalongo longo, yo ska ka ele ka ele. A umilanga le ka ele ka ngaka. Ia aue ke kulili mainga e whai ai se o le vai. E ala nga smell this. Ele ore ke mongi o le ka ele.
E api sa tui. Se fel vai vela ai dia ia lelei. O isi e mawhainga e smell inga suau. I smell the oil. When you smell the oil, e kai mi o ke whaalonga i whapenga, kai, I may say kai mi altar call. O ke langonga lore smell the oil, then I know the presence of God is coming. That's discernment. By your eyes, by your nose, by your ears, now by your mouth. Ia o ke le loa lapo le asa u kuka ringe yasu. Se o whakai na pe mawhainga u. Se whai as whate te inga pe maka mawhainga u smell inga ku kao le le fai. I'm sure it's steak le fai. It doesn't work like that. Ia, male muli. Ia o le mele o whalongona. O tātou la, i le sueina wanganga. E ese me kako ke malolosi ai. O a ue malosi ke le mele o le vaai. Ma le whalongo, ma le feeling, my feeling. I can feel. Whengo, o isi ele leila au isi me o le. I can really tell o aso. O te loa le lei a o maola ma Helen. Ai ke uma ngofo pe vai si tangata. E ke ia Helen, I don't want to stay here. O ke le manga o, there's something wrong with this person. And always later on we discover something really bad is going on. E lesi e tangata whapea. Lesi e tele o story whapea. A leo ke kamwhai e kau se au wala ke le loa i ka ngaka i o ke. E lesi e li ngare ika i ea. Complain o mwhanga mi o whai. O whiura whai se whainga uloanga there's something wrong. Ai ke o maua e kala. Ia lai kurikuri kenye le lila. E ko kele i o kaka whapenga. E ala langa ika ia oi. Langa iei ke mongi la ia lako. E le fia laka mai ei. Waloloko aka kumkaupua. O le whalongona la. You can feel the spirit. You can feel it. Waso la. Sa malanga i Sydney. Sa ile ma desi taiminga ma o le hotel. Ai saula le inkia lea. Saula inkia whakalo whamai longa lima ia. Kalo whakulalo lima le inkia. E whapai aku. Ai seima lima le inkia. Whamai tala le inkia. O spaka o lima. O whakua o whai le kise. Ele isi paka lai. E whamai tala le inkia. O ese whai whakauraiku. Are you a magician? O whai aku. O lani mo ko whamai. O spaka ko o lima ngā wek pai mai ai. So you can feel, people can feel the either a demon or the Holy Spirit. In matter of feeling. You can feel spirit. Whamai la tala tuspa ia. Ina ua le ngaluenga tapu suma lua whai po fitu la tala ia petelu. O iopu, whamai tala iopu tau po whāra whai po sfulu lima. O iai ke mong, kara lea iopu. Nga ienga. O te whalongo ina o na tutu aila i o monge o lo tino. Kara lea iopu. Iopu e whā, o le whai po sfulu matasi. Whā whai po sfulu lima. O le mea ngā le, tātou te whalongo fo, me se tātou Samoa. E i kala fo i e whamai, sole. O kukurunga o monge O whalongo wa kuru, o furfuro, o isi o furfuro i, o isi o i. Whapera e kukuru, o furfuro o rima. Nga e ilona ia, o ke mongi anu mea lea la. Mamana i o le kara, let's go in. Ia le, o le ale whai akur kara lea langa. O whai wakau ova whai au kara whapera, le whamata, but o le kara i opu. E kukua i e monga o riki. I le mea lea, wala waka kwao. Ia, o le, me mulia, o lo whatutua. E lima au wala e ke te sena i ke mong. Ki sena i elenga o ke mong i anganga. O le vai aso lea. Lea la whamatala ia te oe.
Pe whaafeanga e su e inga angelu. Awhenga e su e inga malama i angelu. Langa wa kele foi lo experience ma angelu. A le i o mai inyei. Sa saule angelu matara no e New Zealand. This is real conversation. O le la o mai inyei Australia. Ko inga melanga i ke discern. Nga i loa sao ala i e pole angelu. O le aka ko discern ai foi. Me o le atmosphere. Mo le e ala i lunga. E kai me ke alu ke i sauninga. A tonu e telea u story e whai a kulanga e o le nature ngā o lau career, o lau wala au a olu te la unga i atu nuu ma mea ese o ke discern ma o iloa ngangala iei. Ngā mau i Darwin, le maasangi wha tala lea. E le i o ol ka avale ngā maki i ki aku i Darwin, o le mamau i o le mea Wha maile tala lea ngang pa ia. E iei lea nganga le la asau e attack o e pe alua o i Darwin. Wha alongolongo inisi o i tātou wha tala lea Ma ke o aku lau, ka ungu mata vale. O la le au, o le vivela i o le area lea. Ai, o fatu ia Helen. Ele whaia so short. Ki ngā le vivela, ele whaia so short. A le la alango ke loanga se o whakadikari po whele a nganga le eila le timo. O le ke mongi le ngasau a teka, ua. O le ke mongi ke lea le lau whamakala le vai aso lea. Ia ke mongi ia le makua i ke lea. E affecta i ka ko ma tatu le iloa Sau la i o le aso ronga luanga mai i Darwin. La ku maka vale le nuu le city. Kuro i le au wala arunga i lalo. Ai sparo ma ua le ska vale. Maka mai ka vale sama le whamalo si puringi rau ave ai puringi. Ia. Ma le pe ma le pampa. Nga le pa whakuia Helen. Ia kaolo e whailo short, lau umanga whaile mea ke mongi nea whamaile, ngau discerning nga lesa. E o mai ala ingi, le maka vale. O rai ma le peare pampa, whaingar ki apo. Ai ke iloa. Nā ro koe uma whainga whai. Ai o le point, e ke iloa ai ke mongi e attackinga lo ahinga, attackinga oe, ma e iloa le lei ane me whai, ma le kai me whari kiriva. O lo ke la unga le conference nga. Kan ke mongi la po ale i Darwin. O Darwin, ia, dei ua whai u tato matau. Whawhenga e maua me alofa le nei. Tato tula i mai. Let's all stand. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O mai tusi pa ia e nau I mea alofa a le ngang pa ia. Desire spiritual gifts. Ai se si ele I whaalaina le aso nei. E te tau on tu atu o I le tua. Ai se si nga involve I nisi mea whate moni. Ia o te lo o tele tatu talasanga I whainei mea. O la whaile tatu talo I whaamama me uma. Hallelujah. Ai fo se si mana mia le deliverance. O le deliverance. Lau ai whaalongo ia o onga. E te loa le leia. Po iei se ke mongi le whaalavilavi ia o I te miuma. A whapeo I stata whapena. Leu ai whaalongo. E te whaile suafo Yesu. E tuli ele te moni. Amen. A whaile tatu deliverance prayer. Po o oe, po se tangata I lo ainga, po se si ele o iai. Ia, ai mana mia la se tatalo I talo sanga I mea neu tau, a whapenga e alu I meo whakaula aiku fo ie, whaikaule lima ma, whaikaule pele ma me whapena. Ia o te mana, o te sumai luma nei la whaile tatou, whavala mai pe ai, sumai. A whapeo I te sau, o ngai wa o kei oe, ai o se tangata o lo ainga e te sau te tuai. I luma o le tua, ma whaamama, I e te sumai. Amen. Mana tua le timing whaile tatua o le court of heaven. E ese le area lea, even though e kukusa fo ngai o inga te moni. Me o le angasala ami o le anga, ma le ami o le tonu. O whai ko anga e kakala ili mea. Kele na whaamama tatou I mea. Ai loa I eise ngaluenga whaate moni o loo mawhatia I oe.
o te mana o fese te talo whapitoa mo oe, watu le awa no nei, o te ma, su mai lunga, o te lofoi. Ai eise si, ele o I, ai te mga o te talo ma intercede, ia e te su mai fo I luma nei. Ele umi le tatou, wala au ma le talasanga. Me muli muli, au o matua I e nau naua, e whao ngā, me alofa nei low life. E mawhai, e si I lo au, mawhai whunga su mai luma nei, la au su ma le tatou pese lea. Ona whailo le tatou ta. O tatou whai wailea.